Kardom pini bertarjik tha pini prime time news than bang pinili monitor on pi. Aprang si bertang ton pen cepat midam de aprang bertang kung pi arjik tha. Pini le thot sitame bali pathar AGVP bank along social distance ke patepe. West Karbi Anglong District Administration atum pen perangke atum akan kichon ahor mukiron pon. Porpai sira titima pormalap unit kironi Nepali puarong amekar Karlitang Suraj Biswakarma art applicable toxipu akitidang apum longpon. Bertang kung PRG gada phi puthar bertang ton pen cepat midam senang. Perangke klembang phuato mapan West Karbi Anglong District Administration atuma hinpen sang lapen akinang ai ron pon. Nan malot novel coronavirus mati COVID-19 na kiso awar ki thura hearing tangra anpin lo lasila bang songbong ki boyde aratum ki cholong le ki jonole katura thiklong si sarkar tumbor ipon bomlo lason thak si penangan aning ki mea bang pibang phuatum ta ame thanga ki jungjung pen ki boyde aratum aphan kira pajir pon bon talabang so akiso awar ki thura hot West Karbi Anglong arlo masabet ki do aperang ki atum sitame apran chito tu pen berta ki rep chepado krintilo lasi West Karbi Anglong arlo ki do DC Syed Isfagar Rahman ADC Anil Chandra Das lapen ADC Manoj Das atum chingwai pahem sosi West Karbi Anglong arlo ke do ana perang ke klembang atum aphan enot pen sang linin koi dalinin thom ingti ilin jangtu ilin hand sanitizer ebong Dettol hand wash ebong lapen mask ECC ron pon laki pingi circle office tong kamukamalong lapang so amay long MLA Dr. Mansing Rongpi lapen ke bangke thom Karbi Anglong Autonomous Council ay matum chetong dun dang kamukam pen berta pangdakpon di konto terang News 24 Karbi Anglong Kironia long lang kijang pen kitiar pum kelong Berta pajer mia tengki Rajkumar Thapa penjer po bahini ingna majo thank churi damlo lapen thank you wan ki joya phanpura thank pen kopili aroi alang ali long nang chilo don plodlo alang ke anugo esita kopili atolong anunjok ki along ke anugo ajo bangso atimalong hever chencen amat Karlitang Suraj Biswakarma phanki lang inglim choklo lapuajur po bang bor ibor apen jok plodlo api monit atum girilo sita patumi ke long lesi pinyi por phai sira chitima por malom long ponlo non kironi police pendipu medical college along ponsi postmortem jiaphan berta ke to haut anke chisik bomlo kironi pen berta pangdakpon mohonteron News 24 Karbi Anglong Bali pathar long ke do Assam Gramin Vikas Bank along social distance around ke patepe Perteng kang pi COVID-19 coronavirus awur kate thang plo bajok India lockdown ke padopen India perthe North East Assam along COVID-19 awur asap akang armate green zone ang deng sido bonta Karbi Anglong aratum pen rong abeng along mate Assam Gramin Vikas Bank along ringi roi thom laposon si hawar aratum pen kaching prom AGVP aklembang phuatum pen stame kaping khat social distancing mate token list ateng pensi benglun nangji mate anutin aratum stame max enangji bonta penang an hawar rong abeng along moniratum kaching prom pensi do lason si pinile thot sta bali pathar aro along perangki kahum report na pora hutke AGVP bank along monit kaching prom lapen aron karkan mate aron ki koi ason si thekpon long Bali pathar pen irai rong pi chirap chatudun pen berta pangdakpon jotno sing be News 24 Karbi Anglong Pingi berta lapan sikang toniklo to me thak me kartom